Parit pertahanan Ukraina amblas usai dihantam drone peledak atau Lancet milik Angkatan Bersenjata Rusia. Rekaman detik-detik parit disambangi drone Lancet beredar di Telegram pada Rabu 14 Juni 2023. Tampak dua drone meluncur dari jarak jauh dan tepat mengenai parit pertahanan Ukraina. Dalam keterangan unggahan disebutkan drone peledak terus berperan menghancurkan posisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Operator Brigade ke-110 Rusia menyerang posisi musuh dengan drone peledak sebagai bagian dari proyek. Selain pasukan Ukraina yang tersambar serangan, amunisi dan senjata lainnya dikabarkan ikut amblas. Sayangnya lokasi parit yang diserang kali ini tidak dirincikan. Kendati demikian, rekamannya telah menuai berbagai komentar dari warganet. Пунктов Причистовка и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины. Нанесено поражение 86 подразделений в районах населенных пунктов Владимировка, Кременная Луганской Народной Республики, Табаевка Харьковской области, Никольская Донецкой Народной Республики, Жеребянки